and was say babia wo treasure wono e ho na wakoma wo why your treasure is when eti nyame fie na me de kone be makoma awo nyame fie me de buo nyame da bia makoma e be wo nyame so enti ya na mo wo social media na mo talk nonsense about God's church o nyame asafo entofo mo da no correct entofo mo da adifo atrofo beba and at false teachers beba they will all fall but the church of Christ will stand. The body of Christ will stand. It's true. Obechemu ebeko. Nano bra no wo mo ba afode no ebinum de sika bail say tie ni atoto pono no so a na ma me de kwansi bi beto so oso no no amade so pa Jesus say no na so na ni aso. God will build his church. Jesus will build his church. Enti say ayi uni nyame nye business we dey betu online cross social media kra no kwa so you be obehu bia no agye adi oso na bi kra na eya atro ya busirem ka atete kwa jinsem nyina di but obi anani atie no wogene ho wo hye nantie yie. Don't just believe everything. There be obi hia wa medo na wagye adi obi hia wo bobia na wagye adi verify ebi mo verify information wonim say WhatsApp yi kra no obi timi send WhatsApp message bi ai yesi plane crash esi ha yesi we asemesi ache no e wona no so frɛ obi no obona mane no circulate afede nchi yesi nye no kra wo mu yo na oti ase wa hye no na ye misinformation etini so be send you message WhatsApp baby a eya to bo ase ansa na wa frɛ obi abona mane hwehwemu ansa because ye de beto wo sa asemesi yawu ye de beto wo sa asemesi ya che no ye de beto wo sa asemesi ni kunu eyi na ware yagu ye de beto wo sa na bia hwehwemu ansa emre bi de me kan bi de kansi so say na bema bi epese na yire behu me for counseling me de kan obi agi bibidi obehu me for counseling afi na yire no because I'm so who me videos are inspire no eti na yire no ai lady we na the video bra me mama hye ono yesi we gya aware e na me se me akosu agoaboaje nyame mpangu we gya aware ono we gya aware na be na me se me akosu agoaboaje dem bi nyame mane mpangu dia wo pene wo nya da wo say sometimes no se bia wo ye bibia nipa ehye ni mu se bibi beto ama wo be kan ye wo nkrofo bi o matamfo nya wo mu obi te se me matamfo nyame because me nyame wa apam eti we imagination no dey wo gene say bibi se beto no eti wana unfortunately wo se nyame so sign ma ho enna ni kunu no ekohia obi a onim me kunu okay eti onu ne din kom no say ayi lady me peno sempa ne messages say inspire me pa na me person ko to me yerefo ba me yere say won was hwan akosu agoaboaje se we gya awade se we gya onu for the way wona ni ma me frɛ ni kun sese wan wo frɛ mi kun aboaje ene ode man wo say he me yere me dono akosu mi jana ko fade mi jana kura mewu mi nim no pa o ye good woman ena mi kun ka kire bem afa de say na yire no so ba no say beje na ne akosu ya kunu nkasa afa ogina ho oba wana ka kire say me meja me yire me akosu ntimi nya me na mi ntimi nya no enguda de betete entem ye owuo afa de again na ne ewuo ahu ebi a woti bibi but woka eti we imagine say enka bia ni kunu ama mehia obi a woni ni kunu a enka bia wo hia obi a na wokasa asem no na dana no nipa sei nipa tete kwasem se wote bibia na wagye adi so what you say eti na da bia ya meka no ha sometimes na kwese say wo bom paya eya unsa wo ready Isaiah chapter 54 verse 17 I say no weapon fashioned against you shall prosper and every tongue as techeme bi e be sori etia wo no bunifo wan ka sanya me wo say wo you shall condemn it is sometimes in your place of prayer already techeme bi asori etia me bunifo because when yankopon bu oba ne for because no cha tro de atome so ade enim it is techeme bi e be sori etia already bunifo because obi betime akogina be bia ka bibia anya no kore na obi a onim wana so obi propose o bibi ma wo no ana bo se wode asayade eti techeme timi sori tia yen because nipa bebre tete kwasem wo mo tia de wo mo musam eno so wote ya the person runs with it na ono so spread this how room no eti de bia ya bompa ye tia wo mo imagine emre bi midru shop bi akosa me to ade
ɛna lady ni obi gina TV so te sɛ bia Kasompa TV na obi gina so ka news obi a on ta ade a ogina ho no hye lady ni sa nanka wate ahye oh yes shadi obi imagine anyway there trim eti wonu so enya energy mu odi amfa fight a wutina wan so wa collapse because obi ato bibi energy bi dia ma ye mompaye ne yen condemn imagination any thoughts obi wa wo hye ni mu a se bibi boni bi beto ka kire wade se mama tamfo nya meda e ma de wo mo hye so mo benya na mo mu nya da na nyame so mo mu nya da obeboa ama bibi akoyi obi send me message because of videos ni ade ni ayi oba bi send me message say ni kunu ene obi akowo na onye den ni kunu ne side chick say be fa me say side chick ana say ono oba foforo akwakowo eti sa akosua tumifo menye den na mebusabusa na question bebre fi say wonim akosua say oba bi encounter challenge be unexpected onhwe bibia nim na asia ye wo man ye wo mumienu ye wo de onim se ni kunu ye bad boy onim se ni kunu no ye bad enti se bibi sansi a en shoko ni bebre because onim se akwa we o ya adulterous ya mi kunu na ma wa mi am so ya adulterous man uja no kra sa chese enti onu onim enti sa na se be ka kire ne se ni kunu no obi awo a enye ne nwanwa ebe ha ne kakra but en hyedan ha ne pi and ye what the second category of women onna nyene ho on susuda and cross on the mind da onim se entimi nsi da se ni kunu be fa na chi ana se ni kunu ene obi foforo be wo ye wo ema bisa waware na ne nyina agina ebi ase de be ma ne si ne tie ene se de be ma ne si aye ne ho ene ade ntini ono no ba ne na dwini mu no enche se enye impossible enti sa oba no enna se ni kunu ohu na fe wonya evidence na be ma ne be confess ya omo sa ma no ho asem na me kan nye wo mo a omunum so mu kunu ya adulterous husbands no ondi onim se ni kunu no oya ma asem da oba bi otum me de mi kunu de mi so oya ma asem eti bibi sa jimunya na sa oya obebre na ono de waka na sa awoko na baby. I'm talking about the other woman no a onna nyeme ho se ni kunu betimi a ye che se ye fe ne say adultery kwam emfa ne mind mu da oje bemma ne di o trust wonimu wonim se bintimi nsi woni fie da na otewo na aba na afi bemma na be confess sampa meni oba foforo bi ho na oba na nyem no wo sa oba na me kasa kire wo se wo sa oba na wo ne me kasa kire wo no oba uji wukunu dia waye ne nyankopon nim se won de onya ade bi ontimi nya da but na esuma se no wo yesie ma me ma story bi there was man bi a osore an opo adwuma no odu fie anopa no ne man ne yire no mo ye devotion anopa no okọ jogging enti ewu so no obi nam adwumam obi ehu se wo girlfriend bibia sa ni ho eti oba no de onim se me kru de oye clean o woni suma ne abufo nketenkete but se e ma asam de na me famfa ne kru kra kama that could be ohona obi boprum a young girl bi ne maame omo bae a wukru no ote wo no one me bananyem what a shock wo sa oba na me ne wo kasai akoso wonim eti omo dwene time ben no de koye sa em se de bia opo ya no abafie opo ya no onko inti time ben no de yesa sa anopa no so de ko jogging no no okose ho ekwan no so no no ahan de ama girl no eti wo ko jogging no a no afa ho yes eti wo sa oba na me de message yi ma wo akosia se bana se soko sa no a the first thing you have to do your mental health awadwene no ese say wo seek counsel wo seek help emma reality na doni on you sabre na nya time where your girl bay ene nya bosome bay ene wa ye bi say fato ho ye beka nu asam ati na nya budget enya ohia adwene mu mfofie na adwene mu nhyehyeye it is a psychologist bi na abekwa hunu o say professional counselor bi na abekwa hunu ko hunu na yen get your mind in what order. My young get your mind in order because sa shock na aba no say when seek help animu ya e betimi afọ wadwene because a shock a surprise
baby wugidie wo kunu mu no baby atia ba bedu asa atishim oh wugini dia wo me fa ne say wugi obi di 100% na at once abedu 0 suicide and I said negative 100 suicide until hono wo sa oba na me ne wo ka say the first thing you have to do is say pemwa for wagene agene no ma yen hyehyɛ ma wo 10 o mental health na say your priority enye bema no ena sa na wo tie enye no na say your priority because the more na wo kasa ne the more no na wo ha wo ho more na wan hye ba bia du be kwakọ wie ne nye enti immediately obi na wo gini di o professional counselor bi o psychologist bi o wadamfo wo maami o wo nie bi o he se su na wo be su se wo na ado wo be bob for no mo e de na be yo whatever you have to do efutu ni akwanchire bia wo hia sa wo betie ama wagire na ye sound na reality na dawning on you na wanya ntiasie bi say Bible say in all thy getting get understanding and ntiasie bi na fe wo bo say it will first thing no ya wo health or mental health ni hia forget about be man na akola na sem no forget about o mental health ni hia eno ne number 1 ye ho adwuma number 2 immediately no men take decision dia okay Sebia me tina wari ni manase me jai no men take a decision at that time no man what 3 to 6 months okay ebra sem nesi no men take decision bia wo be take bia be regret it say wo be tina mo say wo be jai wo be regret it later because abre no emu o hye shock na no o hye surprise na no o hye it don't take any decision. Yeah, working on your mental health no nantiase bana reality don on you no give yourself time as you are healing your soul you are healing your mind no na at the same time no men take decision number 2 okay me nya aware no okay mo obi am force enka say ugina ye ne say including ukunu no dabi it say wo beji ana unya nya anasem chen kakra 3 to 6 months ho no na agene ne ya hyehye na wie na ada yie no hono na wo sound mind oba be take number 3 then wo no atena se dia bani e dia na me pesa me number 3 e dia na me pesa me okay na wa gine dia wo pesa wo ye no hunsu sanso se wo betena ware anim ana se wo be jan no my imagine se metena ware anim think about the consequences se me kunu no obi awo strategy na ne say Mema odi akwada no wo no de na brem ya na edi na meye sese meta busebusa ne ho asem ona ana meye den se mpese metina ware ni mu a mepese mi gyan so a ma calculate e ya wade mepese mi gyan mepese mi gyan mi fie di mu obi ana edi ya enti don't just make decision girige meja ware oh metinam debi give yourself time ma what was on mind na ya sound da wie no na do ni won you say ayi be ma no a wo kunu na wo gini die ateta poji no enye sa na tie no nya time na think about the consequences because decision bia wo betake bia wo consequences wo so o ka so wo betene mu onya dia wo wure be fida wo beta akai akoda no so ba no pressure bi ba sika na nya wo nko ana ya de be ma oni akoma wo oma wo mu a good na omo de ya akosua omo de ma omo de ya omo do mu hia help kese pa ya omo a ebi oma ware awo maaye na wo no fifro akofiri nchen good de na awo maaye de wa wo kra na o timi de bi cheche no hurure na de wo ware 10 years 5 years sese na awo maaye no wate se be ma no ene eti tenase na gene the consequences metimi me mum de meka che o se menya aware menya wo fie ma obi but obi ane na mental health development any baby awo bia de bia me metimi na bia wo ntimi de akosua betimi bia wo ntimi wo na wo hu hia first because say wo ye wadwen se obekwa kwatena aware na se bie mu a say wo make sure say aware na wo kwatena se no consequence nyema be say na ebeba be ma ne bekwa kwakosra oba no obekwa kwakosra ne ba ne baba yare obekọ oba afoforo nso be frɛ say enye ordinance na your traditional marriage the probability so be ware na ka won so ho think about all that na who say we are ready for that and as we are wadun so say we be free mu a and also think about that we are ready say we be jai wo bre wana mo tuo any modern boy amabon we are ready so we be tunu nyina to achene because sometimes akosia say wa ware na BBC a ye nya botere eti na yakwa wie
ana yetena mawie no na afa ne yebegene de abaye so nya botere ntina me kan say the first thing the besie no enye bema no ne akwada no asem ye wo oba no asem we ye made na mede ma wo mu no ne wadwene abaye ho adwuma na be kire no obema ho bre na healing ne ba na mind ne ye sound a watimi anya nti say wo ye wadwene say obetene mu ye wo nsunsuanso ebeba ena me bubo obi so no se bia bema no na wugini de hu say trust no has been broken say gidie no ekọ gidie na ekọ no enye wo wasede say obe develop say gidie ye bema na sede the man's responsibility so obetimi e develop obeye niam bia be ma trust na ba enye nti say wonyi wo kru ni bia ma ye okay yes yeah it is a wonyi wo kru ni ye okay say wonyini ni e okay say wonyini ni ba mesre man say nye ho no e ho no me ne adamfo bia onim nyansa nkotwetwe nkomo enna eya mempre wo ho enko kan kire busuafo. Don't be in a haste. Find a neutral person. Find a psychologist be a professional counselor be nane nko na yenye wadwene ne ho adwuma ma wonsa. But man ko frɛ because e bia na akire no wotena se na wo analyze nyema ni bia na wo pɛ waware no. E bia akire wo analyze nyema nyina wi a you still want to be in the marriage. But say abra na ko ka che wo maame se pake oni emako. Wa say na wi. Wa ko ka che wo papa se pake oni emako. Wanu ho. Eti afedie abeye banter wo pɛ se wo kɔ back. But wo maame no papa no mu nyina so wo nua no mu nyina. Eti the first thing no is not the family. Because family they will always side with you. Wabusian for the umbe support you debia. Enti kope a neutral person. Na enemy could deal with this issue. Next say no ujina ebia ubesi no. What think about the consequences? Enya easy say uji will be die. SOMPA FM. Na nipa ne be break you trust. Nanso ye wo wiase ahye ase akosua. Enipa bebre wo suma se bone omu ye disie. Na se wokohia wo bi na nipa no ni sunu ne ban ne waye ne ho akire wo no ema wo begi ni di na ne nyina se na wo pretend eye nyaatwem na wo hu no kore no a eya but eno nche se wabra baba wiye eno nche se wo oba no wonya oba papa oh men kasa bi memma wo kunu abra bofi emeye wo diastic emfa memfa no mewureti wo ho say enu nti wo ye oba wonya oba anase sa oba ne ye better echen ebi asa oba no wo kunu no ntimi ntina ne ho 1 month kora bi one natena bom say wo kɔ no aba okɔ no aba it is a side check no wonim ni weaknesses wo ne wan dio e wo bia nebufuo ne suban fi mu no the same side check ne ye de ne man so one ne ntena dan ba ko one ne ntena afia wan hye ni 3 months to apake ne ne ma jane ya it is our ban when you better etenti men fan so tim say we better chen what did I do wrong me ye bibia me man sex me ye fieduane me hye no me ye bibia enti e no it got nothing to do with you e you no ankasa ne character e no suban e wo hodada and when dealing with it enye wo nti and wo yesa it men feel inferior hunia wo yo say oba emu ho abofia that woman is not better than you. How about no coffee? Nina make say wo kunu na na 5 years no a. Wa hu ne nkromo ne e ni suban fi ne kasa basa ne niema bi. Sa lady no ntena ho. Hu ne ye. Eti wono wonya pe. Eti memfa ho nkototo na nyene se wo ye better che wontina oba bi wo no wamoa obesu saa na make ye wotama yesusu. Odo nsa be che se studie ye die se wo ye bia. But the we na o mind ne ba order shase ne think it trans na dwene. Nyanya strategy way forward. Ebasa allow the man to carry his own burden. Allow the man to carry his own burden. Jaisa ubuse busano. Ena akura no. Ese wende. Ena nene. Ena akosana na. Eye wonne oba ne ntem. Jano. Whatever goes on between one and oba ne akwada na ye ne burden. Don't carry it. Would you say why you want to stay while worry anymore? Now you are said because that's the decision you have made, and one with the consequences. It would a bow bra or bow and over dear Yamano, Motiho, na, and Akodano, and a benny day, and I say, on after one and on and a casana, Debbie. Oh, to place a grandma. Say, Yamaha, doom the for you and me. Manin carrying your own burden. But your ban of flower or friend I want to offer Debbie, or man pressure, one more pressure, or didn't close school fees, I want you school fees. It will have a eti manen carry sa burden no don't carry another man's iniquity and so will be born oyo okuru nti dey oyo okuru no nchese kosoa ne born manen carry na on na kofa say bible say the odua na no na wotwa eti wakodua adultery and wo rape adultery
Wona wo ye konkron no tena ba bi ma konkron ye ma awurade because I said you ye bone no no na bone no but e ma ne bi wo mu ntimi na wo kare na ne wo busa no e na mitege yo ne kasa de e na akora no ye den e na sensese sa na wo di ntafie de be enjoy your home enjoy your life de be koso scratch wana akofa awade de be koso no emmebo mama na ebiem enimi ni ho nkomo enimi medi nkomo mfa se yi sei na akwada na se yesi wo yare yesi akwada da bi me no mi anu no me na side check na ne akwada bi anyina enti se wakoye bibi saa ho nkomo mempa tie mempege no ho asem watie mempa akwada no ho asem akwada no wo innocent wonye aboni bia kari wade na yi wani eti yedi nkomo a memeka na yes se me kosra da bi wo so kosra na kosra wo bi memma mama ne de wo pesa wo ye wo carry your own burden e say me carry sa burden no ensa nto ho so na da bia wa ye depressed na da bia wo tete yi sre nyame ho adom na yi wani te se de wo hunu hwe no 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 obehu de befa na ni ase obehu de lady ne akwada na de be ye no ba wo mu ana wo pampa demons no yi wani let him obia o so obia be carry ne burden na bo life papa bi e be fie ne e be didi ye no aduane ye di akwada Afedia Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure musisi ano na bebe ya haja bebira to go ure baby kra. Yeah. Hey. Asem. Haja bebere atuagu. Yenyina ye tie Sompa. Yenyina ye tie Sompa. Die waguo no eno na wutwa Sompa. Yenyina ye tie Sompa. Yenyina ye tie Sompa mpa. Aha Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shemaima. Yama mu nyina aha ebranso mobrasem ye obi asem dwumadie aye debremo no enenso yatena se ye ba bedi abrabo mu nkomo ye pa beba ye bepe abrabo mu adesua na ye de aboye bra wonim se mobrasem ye obi asem dwumadie ne de ya ankase life a ye tepenten kwane ma esi wa brabom ne etu obi ade bi atowo emu afutuo ne yakwankyere na wote abreye na ye de anamo asisi ye ntime mu akwaba eba mobrasem ye obi asem so e wo Sompa 106.5 FM Accra eti etena sesei dia na wa mo afidie no abenwo afutuo papa de be mo onya abrabo papa de be mo onya osompa no onya akatua pa no eno aho nkomo ena ye baba bedie ne yede aseda ema endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten ena yetene so ana ya sorry edro papa ena wokọ kwa yede besan wo yare endpoint homeopathy clinic sememu asonte se yare manipa ye mobo enu nti se wopese wutu yare na se a endpoint homeopathy clinic endpoint is a wofa baby na adwodwo wodofo bi na yare anasa awomu ohaw prostrate in men prostate enlargement premature ejaculation anasa low sperm count no bema oni wo ba hia ma nkwanwa no e wo fom bra na ye ma wonuro na emumpeja nerve diseases kidney issues liver issues ni nyina endpoint homeopathy clinic eye ho adwuma physiotherapy nie massage nie eti omanfo nyina ye mochi ene trada na ye fe ye ni nkyere kronoma boahia ewo kumase ena nkran ha de spinters kwan so ye fra ba bi share signboard eye bronu bi din wunu ona taxi drivers na park bu so mo say me pe endpoint homeopathy clinic no bi ya be kire wo ena no chick tema community 22 ba ko ewo ho fra Dr. Duboaten wono abefa eye 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 Endpoint Homeopathy Clinic Ayaresa Papa ene diama wo na Leicester Ghana Limited so pesa wo see fetese triple A man apam dada de ene fire toothpaste and the brush no na fetwichi sen na no na abrewati anso ma me structured bi se wo fa hair bar no na wo fa total care no na enu achi kura no sign so enya white ne no na wo tiwe kakra na de twitwi se wo si jai wo twitwi na no pa ne enumre ne wonum scent no enye bone di o papa hwehwe
na wo se na nya hoden na say whitening no e po wo se ne so no na heba no ye ododo mu adwuma na total care no so wo techirama so ne baabia na ekoyie etodofo Yas toothpaste and then a brush no and none will be here. It is the kakrami and quiet. Oh, that was serious. Over South City, Sakusia Guabo idea. And one say Yas toothpaste and the brand not yet to choose, say period. And no, agency don't say, hey, Miss A, most of the more times you. 80 white and no ho, total cans wo and a hairbands wo. Leicester Ghana Limited for Yadamasi, Monamudi Yas toothpaste and then the brush. I bet. Just swama fe kura ye ho ato ye kama amane ye makoyi eye 050 161 9588 050 161 9588 and akumase eye 050 1390338 050 1390338 nese Leicester Ghana Limited for product bi a ya tro ho yaz YAZZ YAZZ na with them. Na se say the toothpaste and the brush and no ebusuan chemfa efie bia wo bewura mu bia say toothpaste aka ni na o mahyiagu baby de obi ade chiche ne se Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush no and na ma yesen etimi enya ahode kama na ye bedi didi ana hajia dua ne papa bi and na wo here local and na face continental dishes no hajia nchen and na wo benya no pa no wotwe ekosi anumre no wotwe apa ho sema aduasa 8:30 p.m. 8:30 p.m. and we adwuma woko Facebook, TikTok, Instagram hajia ehode ogina mu ankasa say ye konkonte apreprensa toza fi wachi jollof fried rice aduane a ede local soups papa bia obetimi dia machi ufufu banku ne tilapia papa bi eno nso hajia special local foods nie aduane papa nie hajia special local foods nie event bia wo ye wedding ye won pese woni mu begu ase a ene ewutie sompa sabre ya MgsmåBORۿ ASEM ye obi asem no so akai na je number na fato o ma delivery guy no wonye busy 024 63 59921 024 63 59921 and 059 479 7215 059 479 7215 Hajia special local food o hwehwe no a hachokwa no so ya na ewo eben transition no obohu se washing bay kese bi wani mu na ba ko nso eko DVL ho ba ko nso tua ha wo de adwuma de bi di twato ama wo TIME time heba mixture duro and a time HH mixture no aba ama yaresa papa 2026 obi adim say yam fire enye hwe obi apempom den no de abone bra it is a wutie SOMPA 106.5 FM akra no ahya nso say TIME no nkoda ne ko boarding house na de bia hyew mo bag ye fa de hyew bagim hyew bagim etina akoda no onom na ye me kama enya bia akora no wo school no aframa me ena metie me ya ena manya malaria ena me honam ye me ya me sera no pa mitimi didi no obata wo ye mu hyehye say ada bi fa time heba mission no TIME time heba mission fa bi hye ne bagim eti anopa wo ya so sori ya so koda num bia nsa no wate wokoda num nsa no wate wote de meka kire wo no wo ma me na meka sa kire wo no Bible say wo ma me tufu ati wo ma me na me tufu no me senum time no wote de meka no musa koda na te mami mate menom time heba mission duro no eboa kwada no mama lewia de etu aso efise ntontom no de wo munya duro school mu ewe wo mo pa eti onum time heba mission ebibiduro papa bia na ye ne ho adwuma ena time HH mission capsules no nso obi a wodwo nso a wo bre wo immune system aye mre general well being no na eno nso aye wo kama emani mema nyina etimi num bi ba bia ye ton no obi a wo benya bi nemum Dr. Tafri Jase friend 0244 417669 0244 417-669 0244-417-669 na with them time heba misha edroni nie ayarasa papa eni wie minko studio B na minkoma apam dada triple A man ene abrewatia akwa ba abejafo memma kwa ba o ya na bibi aboko de nyankopon ti unhira ne bia so yeso o meshi fata papa acho me das one boma o afro and scissors ma solve chiwo okay enkra he ya because normally try bia me hu tina de frikuma se de mai e me born enkra he ya se de mitua ase ene de utia tina o hwehwe wa chipreko enti eduru bra unkokuma se bia ma no wo se de afro and scissors okay da wo mase afata pa afata pa ehun no so ye neat tunso o mayiyi ho na kama pa na de na de yo ho afata bibia de be yo ho bia afata apam dada amede sakura
Sakura kwatre kwa show boy apa se bibia boko de afishia pa wo nyame ma fepa nko mesene ye why kama pa wo nyame nhira wo amen ntina odi nhira no ebi de bi ebi be ka ho no akope me wasem yeda tie foase be say yegusu anso enkrofo nso de videos no bane pictures no say na no ye kan say sompa de ye pese ye next level da bia ye say utie if say wonnim promotional tool aye de ba say de de aba no say bia wote trotrum anasa taxi na nipa na tie sompa wo de video fa kan number ka ho never send the your number na 0531886216 0531886216 na wo de afa wo de betimi de afa WhatsApp video Telegram and say wo de ba na nkrofo de ba na shop bi o ha wo bedu shop bi na bia wo timi so obi ani pu ha te say man fifo de ai na no so wa video na wo de shop ni dia kan wo nya telephone number kan ho akama oh na wo ho na obi asane bu say nipa no kra na di na o ebi kra wo tonwade na wo tie sompa na obi video no send video na ma me oh enti mo nya ne sa na omo a wo ne ye konakra na no ye mbo wo maba so na wo mu say ye di nkrofo bronya de ba we so ye the next level aye de manti o tena ka mu na ye trotro na wo tie Sompa 106.5 FM akra wo de na chi ne video wo ya na wo twa bia ka number na ka ho say trotro so na wo twa shop bi shop ni din location na wo twa na de send ye wo de ma ya ebrepa mu no ne yesase ye ne ye be te se de bronya edi o manfo ebronya nti ye de tie fo ase so say o kan na obi anya na chese de wo kan okura wo ka gu mframa amfa ba bia na nso nkrofo sende ba ba bi wo okura e de sende was na we de ba bia o shey de obi se ma bi pamade uduru ada bia Sompa o pamade ni nyina na oti nti o koe no o pam ne ma uniform na fe o video ye mama me na ehu na so won hwehwe na ampe ne number nka ho na yen surprise no na ye ni so say enkrofo de o mo fidi ato ho na feedback no so eye kama ye da wo positive aye positive my nti e basa no a na wo dia fa 053 Oheneyere just want me 053 188 62 16 053 188 62 16 nese wo de faso ba na bibia aye kama abediafo mesema mama kwa babiem Oheneyere no pa na ye di nkomo bi fa aware asese egu bebrebe no na eniema bebre na di divorce eba na ye woman ya fa baako woman ya fa we but ene de me pese ye fa ne ye mendo mi kunu biem mendo mi yiri biem okay menene do asa ho akono afri mi mu na ho akono afri mi mu na sam atemani na mo meni akono bia ama no ne ho kra anya makono so mu kra na me ho femfem mi se bia nka menya ho de no na me ho femfem na enu nti na me gya ya wore yem oh na de woni bema wo ho na se ana woni oba wo ho na wunya kono bi ama na wona ka che wo se ye gina kono so egya ya ware efi se aware se woni nipa mienu tena na ware na kono na ye de sha ase no enye sa kono no na ye di wie because beginning ne de Oheneyere nipa no wonya hu ne mreye wonim ne hwinti na wo dono no eti na hu na na wutiri hu enwi ni nyina pega no na wo nantiri ni nyina bema kra na wo flap no na pega ne ya because wonim nipa no wonya hu the weak points no the weak point no okay ni fie baby ofiri no say de o ma hu ni die kura city no wonim yes wonim say de wo koja ne nan kura no pie ba WC ni kura so flashing ya na say eno wonya hu no so kura bia WC ni wo kwa wo pedi mu ye clever de onko na ne man kitinkiti bi tie wodi boss kura no ho ba ye wahi no kra wonya hu tama watu ne wig ato fom ena hu ba ma ibosa short so de ba ko no pese wo hye ne 1 week wonya hu ni wo oba no ni brazia no a oba ba ko a gisa na wotwe mienu ansa no sesa no wonya hu se de woda no aba o kron mo oda no ede This all the chances so na no cartoon imagine so akofie na apamada oh nwa ba baby na nine baby krada wonya hu we nyina
ba wo hye nipa no wa bot eno de obi a ye the best o no correct wo hye obi wa bontina Oheneyere obi a ye the best ba onye dru fie no otu brazier no hye na be ma no so yi shirt no hwem na shoe da baby panty da egugu baby na bossa shorts fie bi na hwe ne ayi ne na bi ne na mo ho ne se den bi ni ya na mo say the boss we better with this when you are here no na nya de wo na bote no they just man taking decisions apam I want to say when you are here no correct na se ya ba adwuma mu ano a wasiesie ho hyepe no eno de se wo pie ban ne ehunu ende wakora ho na ade ai okay na nipa ne wura bathroom ho na hu agrek no na ano sori ano pa no jam frama mu a agide mu ho nyina anu ne yefra na ware no okay ana ye duane besi danim no odi a the for na no nyina office no to no bu asididi o ba fie di obi ani ho ba nanim no e mo fa duane ne mrebe ehona ba usa ho ne ya ware but obo se nipa ne chance ye no hu nipa ne mre ye pe o se ena me no mi kru biem se me ni atenka bia ma no me de ofre me kra na ne ho ye mahi obi ani ho obehu ne mre ya ne ho nye wahi yeah obi ani ho ade a ompe oye a ne ho nye wahi enti wan sha wakoshi oba bia na se be ma bia wa chance ye ne wo flete test wo eti na ama utim ya wo de boy die odomio be ma die odomio oba die odomio ba wo refisa wo ne ukunu ene we de chance ye de sana na ti o eti dia ono na chance wona ka cho se be wie yi ko wie wa ko toilet no one flash ni ye ni biem okay ko wie wo didi ode ne nsan hye ne dodo mu wi afade afro bia no a won pesie no ko wie ho a won pa numre jare no ko twitwi usi abuoi ye ebe kwa ko pie ho ami de jare no pa mi jare numre jare amitimi we de hu no hye mi jare no pa na oba na no pa no wa bo konwuro bi agya konwuro nagusu hu afufuo opie dia so opie awade we gina hyeso no onye dru fie no otu we gina tum say afufu bebre na tuatua hu say no na mo bi nkosua nyina wo ho ne pampan ye be finiti pie aba oba bi wa say wo yi ofie na kona wo he nitiri wo che bayifo no kre tuatua hu say ya ba ne kro wo kunu no wafa wo saa no kre eno no te ho wo yire no wafa wo saa eno no te ho wonni wo hu ni nyina wo ba wo nya wo adura na juan kromo shan kromo ma next door neighbor tim be bopunu ka che se ayi dan ukunu kakra e fan sakana ne dan na adan ye nsu ntimi na wo ye dem mo o tu dan yase sa wonya hu sa de ne nti wodwe se ukunu ne nye wo yire ne nye na wo wunim ne sai na kwa na wo hu no wo betimi na tsambu sumi nsia Sompa FM ene no na mpese ye di hu nkoma agu aware ye bebri nokre na ye nyina maame dokono ne de as a case study na some no a e kan wo delay show so na wo kan se na oji din ne bobo ne din ne ade gina sudi jaware ye kirei unu ne ho papa ana delay busa nse na de kofo ade so waware waware eni ade apam amen sa ne ma na ekoso na de aware ja ye ba bebrebe mi no ne biem na wanya side chick na side hot cock say man de ne ye cock na mema de ne ye chick nokre say na wo hu sa phenomenon ye ekoso apam ma minti na we Oheneyere Apam mama mo mo na ye tiefo nso ye mo aba so we sa bere bia wo mo pen ne pa ti nti sompa na wo mo fa no na ewo we no ye bobọ so a obo hu say ye de kwa akohye bibi ne ya beka say ye bronsam ada bonsam won fa nipa so na ye adwuma wonderful sa na nyame nso fa nipa so na ye adwuma na mama kwan bi so no ya kwa akoye nimde ntraso na nimde no nso etraso a na ye jimi because ohwe said the media no so koso ai o follow media no yes ohwe said the bi address o si atwitwa mfoni bi na wasan so kra de ato say single still want to mingle ohwe photo ni din na adwen na sesa enti bo hu say o be say wa save din no to say de ne yere de pepepe
nti wonya hu se nipa na efre kura wadwen be se bia wo number enso na ye ne side check na mom edidimwa nyame ampata na enya tije wi a maame ho na sabre ne de udi agoro enwumre sore kura wo ko obedu achi o bo wa kura no wabusa sa wo frɛ me masem na wo kan because sabre no na atija bibi akoso a anko yi ana ye de awo nani na eno enemafo ya abaide se wode yen de ne toto tete hofo de no ho a kwan no wa papa esan se kane no na ukunu be ka kire wo se me kɔ adwuma ba hwɛ na wampie oba wumpie na nso ene wampie kura wo media no so wampie no kura o media no so onye oni Facebook and o TikTok enkomo a wo di wo ho ne sere a wo sere no sa sere no wontime nsere nkire ne yira na ne kunu na so oni abontensofuo eti akwa mengel kura chen de o ti fie ho no esen de one ne tie no na nso ni nyina no eye abefo na aba se yesuasua ne na yesua atra eno na kofafa we nyina aba na mom se ba se obese why mature dankasa wanyini ewa wanyini ewo honam enema bi wo ho a sabi ede nkeka wa bone ena ebrabrabo nti wani boso a obohu se we de yamfa no anteteme na eno we no akwa ma eba besi emfa ho ne asode a wo mu o sade na nka gidie no ete no emfa ho ne ba bia o gidie wo enne media no ene eho ene ne nsamfo ni videos no mu yiye no mpacho eda enso na bronsan cartoon no ebi wo ne phone so de frefra akono no eno nso de wani bobbo so na wanyi na kwa na o ma ne bemben wo a sabi ebetwe su ni ban bi abre wo a sabi eson sabi ekodonto wanhwa wo wade ne nye ode because obehwe Adam and Eve na asede bia wo yima nanso ukọ media no so a obohu sese ba ko bi na asa abomu etu ni nyina na eka ho eno nso ye nkire obi da nti wani baba ho so no ase wusua wani baba ho so na edo wa kopi babia eni kwan se apama sama wo kan fa ye ukọ social media any video tell bi kra pornography enko mu ametie documentary bia history channel any discovery channel and omo kan omo a omo yesa pornography any ade any videos ni ade no apam wonim say sin ba ko mutimi de 1 month na etwa sin ba ko no na wo kokohwe ana wo disima na use ayo mo omo a omo nom etibia obeye adwuma obeye de sese wo ye na wakoje na home aba bia ade achia na omasan omo because omo pom di hu hia omo pese omo bewu agya omo na wasa beto so but omo ye no keka na nyina asie nti wo sa de 1 hour na wo hye no eya de etubi yo aye di 6 months ni twa etu wo no ade akwa so wo se me pese me ne me yira na se me ni me kunu eye ne sa nti wanye ne sa nti no ama oni so abriw eye obi be sie ye fake acting anasa me kunu nyame saa anasa me yire nyame saa nti me no ya adwene se saa niema na be wurawura mu no etu ye no de toto ne de ho me kunu nti me nyame saa me yire nti me nyame what the 6 months na yes video no ya kikensi ani 10 minutes 5 minutes different editing dia fra ena wo de wo gina ho akɔhye be ma kantin kanso na afi wani abre ho so opese onu mu nuro e de be yes adwuma no eno na akina ayi abia ukuada mani hene ye bedi ho nkomo sei saa wariye mu me pese me satisfy me kunu me se me satisfy me yire no wo mpamu no de ba no eno de be ka ho asem ukuada ohine yire de ba me se be ma bi wo ho a wo bia no maduro kwa ama na ni so abiri no ebi fa wu ade wo pese wo impress wo ba wo pese wo impress be ma nipa kra ye impress ni ye beba no so eti me ne wo ya adwene apam sesa wan hwe ya wo de betoto de no ho nokre na akofa nsem bebre aba bi ne ohine yire wo hwe telenovela si abia ba no de ayi flower eti wo hwe se ni kuru ba no de flower ba ta ma ni kuru ko adwuma na ne buafuo no nka ho oba ya ne ba no yusu na akora no sabi wagya na ye gu ne ho no eno so ni ka ho eno wo bi o telenovela mu da bi oba ya akora na hwe aduane na gu no ana ne ba afe no wo bi wo ho da omunye no ma
but who I don't know. And then so telenovela no so be wura ma man behind and na me kunu me ni atenka bi ama no adentia wa show telenovela bi a yes ya de flower ni ade mama ohene una ayo ba umsam na ade oba ma yeah una crofone wo ma bi tiu Marco me ba jo me da so me chetie fo nyina one thing I'm realizing in life on say ade bia e see me perfect bia no it's not real. It's true. Ade bia hu say oh ade we say the CP enya real. They said they wo kan ya say pornographic movie omutimi the bear 1 month na ye but say wo shall continuously as a perfect any partner say wo ye no perfect as we satisfy ne partner ne perfect obet meet na be ma so ye ne perfect maybe throughout 5 minutes e kwa 10 minutes o se me yiri baby ne yiri timi anya o yiri akwa ni CS e na kwa e kese ya kwa ni CS na anya wo ntina nsusu ntina me ba be wu abe monfro ne ade a akwa ye bibia ne niam ahodo Marco enti ye fan hye yetirim se eniema ya ye hu ni se I say CPC ta bibia wiem de yo e wo saade ne ho no enya sanet ye rem ye wo ye bi ni ho asasi we so ye heaven na perfection wo ba bia na onyankopon no kra no bonsam oto no chiro se asasi so go bi abofo no se ye nue bibia ni ho e wo ha ye perfect I be ma wo be waje sa wo koto de atwene no akwakofa obi de ana ba mu oni akwakobri obi ebi a hu the other side of nipa ne blessing no so at hu the other side of nipa ne blessing no ba wo she blessing nko but you are not looking at the other side it wo she telenovela no wo she pornographic videos no na de toto wo yire ni wo kunu wo pese wo be ye bi wo ho 1 month 6 months ansa no mo de aye de wo hu ni say oba na se bi ohu ye na bia wo si ni yire ni kunu so ana so si be ma so pornography na wo pese wo yire na wa ko ye nsa ba no so be bi nti wonye bi no si mu ni akono bi ama no no ejimi na wo jimi nti me kwafo obi o ye tia kwafo obi o ni afuro akwa be si jimi no so ba ko si de ya be si jimi no so ati ma ya won oda woni burden Only responsibility bia sa wo yire wagya nkwara ba ko mienu miensa ma no wo fie wo hye wo kɔ wo ba ehu adwuma so adwuma sen young girl no to wona woni ba won kɔ hospital da wonya adi odi ne betoto wo yire da bia enye ye odi ne betoto wo yire on hye ba bia ono de ne so so na pa ohire waye makeup akora bia nko school on so abada school fees bia ni wono de ne so wasore no aye shepe no adwane ne dem kropa won siesie ho no wasore ko wo ba na wajai ayi a diaper egu ho ayese se wokotam koto hwere osore ya ne tie ne ya wo so de ne ko hospital wo de side girl we e betoto we wo de bema we betoto wo kunu ho bema ko shini sansani bema ya won pabra bia boyi wo sore ya gym no wonam wa wonya adwuma masika no wodi wayi ni 6 part one to asase enya hwe wo kunu akota asase a wo peko be fa so asie school fees da ho ese so otua enkoda num koda nsia enkoda nan koda miensa a wo dwene ho no nti o sha sa de fufu frem pata send a text message on send a text message ena sa akoshidi be ma no osori ya wo de gym ena edi adan wo koye gym anopa awia ne enumre no de aye ne body no ne e ma warefo no ma de da pa wo nsam sika no de ono e be compare wo kunu no a wo yire no ho ye adwumaden wo kunu na no fo atiegu a wo hu ne nyina so opa na ade Chelesta o se ope no wie na adwuma ya wie adwuma no so still wote ho asomo no fo na wie na adwuma ya so say so la Chelesta no wote na ade ho sa wo de kototo koko ho side chick no a wo kɔ no ho ade sɛ wo no maduro wo yire wo ba no ho 1 minute kra wa fa na ade yesa because onum sɛ mo chance na ntisɛ wa fa na ade yesa wo kɔ side chick no pɛ sɛ wo impress ni nti wo kɔ no wa fa no sɛ be ya be impress no na ne ka wo no mo fa impress wo yire ba wo impress wo an ya fe de da ko yɛntia sɛ heart attack ba wo yire na one ne chance ndie ka nyame nim se mo mienu mu nyini kɔ no ho ɔden no e ba fa nkakra but mo ma che mo ho but wo se da bi wo pɛ young one eti be ma no geshia na send a text hello you are beautiful mi kurun ka se me ho ofeda
yen ka say ma be man kan che o so ho ayefe na mum no dwene ne ho nya empathy bi ma no what chadwene gu ni tirim ne ma me dan no ne nua no mo dan no wo so wo dan no nkwada dan no nipa ba akofo obeda akaya kase ma menton lunch mera berwati ya na kosu yago edu akra jemfra mebu ne na fufu okoja no life as wo ya kachi na ni abre no time ben wo betam phone akase yen ka se ma yen we baton yen nyine ye the balance te ontime nye te se de sa akohidi be ma no a oni bibia ye no oye ni bi no beto ade pa bi ato atwene na ya no anapa no say sweetheart how are you doing now hini ye ya na ma no kra na ho ye mesere se wo be ma wonim se wo ye oba warefo na wo ne na chempra wo na ka che se wo be wa se wo ho se wo so ware wo mpa wo be fa na chi se de wo fa ku na chi na ti bi busa se be da no be wa because one na wo be de kuraje wadi because onim se oh oba ye ne pie ne nya sa ba na na ye ware no saka de edisua ka no onim se wo kunu onim se wo kunu ba wo ne dai ana wo ne chempra wo sumase na wo se wo koja wo kunu wono e de na be guarantee se wo ne tena won sanfo no so achi wonu ni dada guarantee bi ni ho onye wonni se na wotimi minim se wo kunu timi dada wo kunu e de me kɔhye hotel wurubua na wo de be kyese wo oni ni die ni ebuo bi ade ma enso wo madwene nkɔ so ani emu o madwene ba so MXVI asem be kyewa dwene ba so MXVI asem ne de wo jimi mu de wo banyansem e be kyewa dwene ba so enne se nkomo ya fe ne ya hyase Oheneyere ensamo a ye tufu ye bia be enne ebi asofo mpanifo a ene atitiru amanyofo mo ne young girls akoda wo ma yes videos a wo de blackmail wo mo oye de yan ko ni munte ko ni beti wo the sex video no e blackmail no mama se mama wan fa mama me de mama wo yere de mama wo kunu de baba abonten mama nkrofo social media unzo onum se enye nti wo yem hyehyew Oheneyere eduru aware time a aware na kono no kofom because nipa sa meka ye nipa menye hu ne ma ewo ho anya by all means enye te se said ye sitie no by all means no ene ma betimi asesa kakra commitment na ye de ebe tena ware na siam na ko ka ho asem kakra e kirem mama commitment ni nyina ne se wase wo hu se it's only God who is perfect and no commitment abene say ube get closer to the perfect man no perfect man no no na omro me center of the marriage. The two of you you're imperfect it is Nyankopon bedue mfimfin a no matter how imperfect the two of you are no e yade a ebetimi ase because abri bia han ketua bi ebe pie esum bia no etimi cover esum no anase brighty esum ni mo na ho na baba ye kane ama me sa ha se nom esum ha se na se so candle ya no ne kra light ne kakra bi a obe hu sa fe na esum atwa dem ha se no mo ahia no ne no no e kwa akire no kra enti de bia ya na me ka se so pese wa ware no e wekema wo a you need God because eya na to de bia ma me ye wo pepa se ye fra bibi se accommodation ye se dan ya yetim but ma me baby a wo free ba no wa environment ye tete wo ne bia be mi oba no baby ye tete me no e different ena bia mu krampo no ye wo cultural differences but ya beka bo mu se nipa ba ko eti niam bi wo hati se de wo ken WC be komo na emu basa mi obi a asemu baby ye tete me no eda ba ko but me ne me se kwan bi o ne me nuanom pe na ne wo ho ma me get to a time I came back to Kumasi from God so me betina me ma me nche but I say fie na betina mo na ye abusua fie nti no I wasn't feeling comfortable so I have to move from a stress so baby I wo me na nkasa na me sa come back to me ante ho e wo your for room because the hon me nya me privacy te said de na me wa be si won eti bi okra po na me mpeni pemu pi eto da bi I always cherish my company, be myself. Say, men kwa me wo me baby na me pesa me bonyo mu ampesa me bonyo be me kotena nipa mu ye me pesa ade no. But baby your free ba no so fi say, e wose ani abusua ni nyina atwa hia nsan de ho se wo ware.
enti dear na me meye I need to accommodate wo niema na wo mpe no sa I said me fa kwan bi so ma je e de atom say we na mabeto mu ntine dear be kwan so na me fa meye ho ntoto ye metimi amanage no ama ware na ye mienu yaka bom se pese weke no etimi aweke so eto da bia wo say etimi ye ma accommodation e de ma emreyo enema bia wo mpe e wo so wabra bom de ya ntete wo saa but ukunu na saa kwan no so ne fa so ai no wo ba no enema bia e wo ne ho no nya ade a wo pe na so no e na wasa wo ye wasa wotimi accommodate yen kakra ene kasa kirema me ade ba ko a very important e wo imperfection no apart from say woman God ya no ye perfect man center of your marriage no any conversation nkomodie and answer communication yen kakra wo de manyankopon no na woni nipa no so kasa kakra mame ahofama bia ne wa say wunya manipa ne say woni na kasa na say ade bia wa ye no wompe no na wo fa kwan pa bi so e de atene no yeah because enya say wo ye say commitment I say bia wo yi skat wo no mame bo ho abekọ ne search ye den enso ne ba say ye careful nipa na say ye boa nipa wo fi a oye ade pa yeah ye wo nipa bi wo ho a mema no onni sika anasempo no wo sika krampo na oteatea wo ba na so say ya boa efie adwuma yo anase bimpo na ye hwa nkwada e de am ye so so obem no e bia wo ya de obia wo ne nanso obia wo ne sinto e di se wo ahwe de wo kan ma me akona wo de be sha ase de unya ne saa esan se de osibu boss no school fees to ye bem yeah yade enketenkete bem enema bia o mbachate ye no ya sika bia da ho aka de be ye wade bi no afa impromptu enema bi ho ye inevitable afa na ababebom o be ne dai eti sami ema ne nyina na wo se ye hwe ne ye hu se asodie na ya na wa wadem ne ya na eso ye se ye pagya aso wa ya na ede awade ye nmonyam hye obi ya benya na nka bia ne fa wo yo so no aba ne ho na so no se wo wura mu ya you need to work on it. Senior wa warrior no person we ya no eye adwuma mu a. Enti da bia am ka senka warrior da was say the whole institution. E was say yesu kwa ya kwagin titiye wo mu. Na nya ensafofo to da bia ye ka ne say nya ensafofo na ado anu akwabo ahwe na ago hu say bia o nya ntunkum de anu odea na ka wasole afiri mu. Wo kɔ ne ya na wadwe consequences a ebetimi aba e wo akire. Obo baka sa memfa ho. Yeah. Anya nkola ne ntimi fa nkola ne nye ke. But mind you, sen kwada no sa wonfo mu nyeka ya no wadwuna kwada no ne future wo kɔ no akwada no will stay with you and say will stay with the father. Na wo sa hene sa wo ka say memfa kwada no ho a no wo ye too selfish. Because akwada no de be ma ne hia no nka ho. Paul okla atwere wo say eye friends say Colossians no say eye amonwene afoforo so. Yeah, wo na kofa akwada ne baaye. It is hard nya wo. It's not about yourself. Unko na wo ni nipa ne dia ba se se die nkwala bia bam. Omodachi is at stake. I was how juni wo mo na your responsibility so say witimi nature san kwada no. Enti eto da bia nyansa ene adwen ene ede tena wade ase. Eto da bi na sa atenka ne te kwa ehwo na wo say wo apply sa nyansa ne nimdie no. Mama obu wo oni ukunu da to da bi kurampo na it's a fact. Woni ukunu da wonni atenka bia but said the opesa wo je ho no osole free wo so ntem. Fact. No kra. Obi a watena wale asia che bia make a fact. Eto bi kra be ma bi wo kra na ne yere ebe ne yere no mom kondo ba na be ma ne mpe bata se wo ye ma e bi kra no wa bre bata se wo ye ma ne yere no I sacrifice won se wo kuna kwotwe mpena pa ba wo ba no asa be so mu bata wo se wo sai dai ego ho de ma no e ye nyansa ne adwe to da bia ma me eya na ese emfa nkura no ye mfa nkura no ma me kan cho enkwada ne di yi a wo be di yi kwan bi so no kra guardian as parent bia ni wa watete ne be ya e bia kire no obeka se menu me ho wo sa ade na na sa for de bona me ye no enye dan kurampo na betimi eboni ayefo nso no emu baako betimi aba be yi waye enti da bia me se dia wo person pempen no wo daache ayama wo eburu pempen ye die ya wo mu no eya no wa mo ani akonkola ne so enti ya na me ya nwene se enije na me di wura mu no eno a na bekosa eto da bia be ma ne nsense bia obekọ akwaya na bonten ubehu na ahye wabufo wakoma mu ma enti ukura no
asa ne ho ye wunyan ni pa won ne hyase na kyese woni unche krapo na nka wa fe no wontimentena no afa woni ne ba betena one room under one roof nso so a afa de ne nipa no so a ne ho ye ne ho kra ye unyan ne ho krapo nye wakondo yi bese to da bi na sa ukunu ho ye wa hyase wa asa adu bia adu yo si edua so asa o prepo nya kwa de bia piano to actually be piano to actually be but ni nyina mu no eya ne ye manage enokre me se obi anu ho a ne ho te wo hwa yi 1 John na 1:18 no okaye o say who is perfect nyagopo kra ho a Yesu Kristo bra okoto obedwamamofo na ye tentam aba na ebogu no so no wo se de wonye bone dan ho na bone ni ne ho eti me bone ni me mra yo na ewo me ho no e dia na obetimi di aboa me as a wife me mra yo ene adwamamo me pema asem me mra yo ene nsanom me mra yo ne se bia menim ha wa yesi bo akohoma anase menim ha wa yesi ede niama ye to niama begu fie ni ade ma me wangu my be onna me em latino and as at now men can't but oba me fie asem bosumi aketua meji a metimi de kodidwa na wo be ma no beba na me sika kodidwa na se onso no me no because at the end of the day they say Ohene say wo jai nipa no a nipa na ukofa no nso so wo no nso ne mre eti ba twa no nso hu na nso na obede apa me ba sa obede se wo san jai no a na che se usuban no nti je wotena ho na se wo jejai de se wo obi amre ye bia na wo kom nti wotena ho nso ye de wo wani a na fi wa eni adenti na ne wo ntena ho din na Yesu ba no aware no na wo nya experience na wabra bo Yesu obepe wo de Sompa FM uhumuna wa yi dada sa wo pedi o ye perfect am fom so obi ani ne ho obi a woni ne ntete ne bibia ye pe aha eti ye ntia siesa na emmoa Ohene memma mfom asem atwa to na mema etiefo emrem na numbers ye de ye adwuma wuse mo frefre numbers ye de ye adwuma no eye 0260196064 and 0260196065 enkoma ye die fa me no mi kurubiem me ni atenka bia ma no no sei na apam bra behema me na ma fa obi gina so na me no ne bie me ni atenka bia ma no na me de ayu usura aware jaya wunya aware pa ene ade no ne wakohye obi foforo na ye ne se wo ye better sin wukunu ana wo ire na ne te wo no ho nkomo na ye di no awie eti hello AKOSUA. Yes, Bemena. Pacho mahai. Ya, niyo. We did the coffee ma. Yo. Go washa madam. Coffee ma. Pacho you. Pacho ma minti you. And that day, in Komo mo bono. Ye kind of thing. Yamin church pa ana mo dia mai. Yamin shamo pa. Once if you are na ma fa ba. Ana we nyam respect. Me dey say we no me take na me go for me. Onye respect anka uko hu ebu for ware no. Don't ya say. Me shamo pa ne intecham de mai. Sompa die mo ba so so ya sa boy. Amara sa chia de. Olinga me nyejuma. Me mate me da se pa nya me nhira wo pa nso se won so wo de wadwenkyere ebae 0260196064 na 0260196065 hello AKOSUA. Yes Bemena me nua beba ben me hia no FM AKOSUA nyamfo na ho ye adumo yo me so di na nakwa me amankwa eki bantere so what is written yo what is written is written mbacho me enti o NHYIRA ho pa nanso ye be se radin shram na OHENEYERE eno bai oh ai ya wa ha ye di nkomo yo ya no achala mo ni apam nyina the first one we eno na metie program bi a etise mu die ye ya bai wa bi okofa obi a wa ye rasta papa na ma me se de di rasta banche de MP itu bo enso nya basa sa no mo ka de ni koma e de bia wale e de ya fa bai wa toa faletia ma isi ya tige ni kura wo sa free ma na su ki bi fie ya ko mo na de se woni ko yi bibi kura e nwa sem dawo asemi sane se adentina na nka rasta no onye nipa a ngo no mo ba na betena awale no ye ba no koma eda ye me AKOSUA me ne yere wo 10 na mi free ele ka 8 mo me ma fight ma 3 se me ni hobi kila me se ma yoro ho no
ye oba me na wo makoma kudu am you free mu e ka wuchi ijango chono mi ba penny 24 me mani nyana obi asene ko 1 year ida make us a last month crowd 15 years e do be bi ni sa se ya na iye ne metumi bia se be ma se nyame ni pasem pakani ankosi aga nyese me kama me dia yede na se me se ni pape mo na me nka na ma me tell me nka ma ho asem ti no aya me bese me ka ma ho asem bia se papa se boni na me di ni na ma yedi me ka se be 7 years me ni na obi mo bankola ni 8 ni die na me adum omu nyina ho pepepe enne ya me ka se wonya dia gwa ni betena ba ko se ma bro kola mo twi sa be no ba wa nya djuma me na me koba di bia kwa ni be di bia na muskin nyina dam so o last month ko fi asese o ye djuma kakra kara bana se no obey nya bia no de fie awon na ni nyina ko sa ase o de fie na me nko ba ko from school fees ma feeding fee yet de na de ku ni kran poni say if ya de yen so a obey bobo katin se sen ye den mi miensa tugui a aye fi oba na nsida ni katin miensa ese kwa no de before you tugui ba kuma ko miensa ye fi o nya se one day o eye fi a oba ni si ma ya to agu eye fi a won si ma ya to agu tam prensa edu be de se me ji anyi e za me ka se be se mi ye si me ne ho ene wo nya ka me ba enso no se ma hwe nkola ni nyina pepepe etidi awo ka no e ma de bebre ti me enso bi toya ma lo se mba ko na ma fro dan so na du kura nchanse na mpa ma ne peda ni na nso hwie gu de mo ne ta dan mi so bu nkola yi tiem kola yi su oh na du kura nchanse ni no so mpa ma no se tu nchanse no na du kura ba ko ni hai ma ko se ya le gira mo mfe si ya na mi srawo amen da bia metementie wa mi ntimi Ghana for me man Ghana for ma yentie wonu masem ye fa nya dwuma ene onyame aka mesa aba ne mabiem kodo ni ma fa me nya kopon kwa goku ni kola mo twi oh mabre se enkola ne wo nyina nyini ohu oh last month for 15 years oh wow kola ni nyina mi papa ni 24 ni ma nyina 1 year sanji gwana bo boss ma ko 10 wow you know anye yi na ka 8 ta me ma 5 ma 3 Nancy na me second born no ono first born your ba second very 3 months in kasi no week 13 etinya ize akwa ma no de ma fashion e ma bi hadin oh na na ka se me kan ma wa sembone ko ma me ka kire ni iti kwa me de ma fashion wo nya ka me banne ma ko sia eh me ko to ade wa saman na ma ba na me de mo mati anajo aso ma sa sa da doni na nyo be ife ko yi force kantaman to ko ton ibu amakone to be mielu pe na me dia foka ba fie sometimes me kokko mo ko free mo data na mu working rice no na 1 cedi na 1 cedi ko na ma vompo to fe na aba me yiri ko ti mo working rice 3 cup ono kwala na noa ebi o mati ma bo se adin o oh na se ma nko ma semti no Matias e ba ta se mi ka me moso Matias ba futu a na wo no se fa ba ko no a edu Tuesday ana wo ye when the prophet abo so kind me kind pa aha papa na be ka se woni ni ye program bi o ka se bele ma wo ba wo fia wo na ye ho Sompa FM ma me ro fuyi oh so be ka ta na me kai pa o so na ma wo no yire no ma wo fia wo ba na wo ye ho the chance din e papa ya ka sem ampa ye ho ampa eniu so na ko pa don ko la ne die isi ya mitimbe no so timbe yani du munyina kama yede nyame ase dadi ya beda ase pa se wa share experience with us na yede anamo SCCA 0260196064 and 0260196065 hello kafra and I said yes I line no sinti amon say wo chire wo pa nyabede hello yes mommy good afternoon. Good afternoon. Me pa chema me ben meshia ni. Me pa cha anti aba mi o. Anti aba free he. Central Hill. Yo, anti mami ntie we. Yo. Mo ya dia papa na mo sam na futuo. Na futuo e me bi so on to a wo mo tumo tin. E me worry bi kru fufuro.
na bema no no man chop money enti se me kwa town near man ba ni ni sika na me sika na to ho enti na me chop money ni dia ye aduane na ya gi enti aba se me kru hu ga kire no enti ase me na me ba ko homa me kwa ba ye be tobio ye tobio sika no na me yi bi ni ya anu aduane na ya gi enti aba se me sika samba fam emo no no benya bi na ntia SOMPA FM ega me ni be ko no eye se makoko bi se sika se ebi na de mazima na nkoye nti me slow ma me 5 series bi fan camp sika no ho ne mfa no aduane ni ene eda no de ne ntokwa be su ofi o de nya asam tetwa obetumi ai chama aka temi saje mazima na me yen so ye piadima to de bi wonu ma etumi bomu ma nti utumi be yi bia ma me no oni ma me mimi na me ye adwuma nti mimi na me yi sika nti eda agba yi sika no me nuwa dia ni sini ho a ompa meko papa nti me sheda ma meko kom na me dia ma no ancha kosi o mie na no enka che meko wo nkwanu na da onu ni be yi sika ma me se me fa no aduane no na se meko mie nsafura na me de ba ye aduane no ada no oni wo fio se me de meko aye nkwan ama no so wahu enti meme bi wonu mo a wo mutimo ti no san hwe me ma no eni ni nya no na hwe nkwadai ansana mi ku ba be fi mu nti da no kwa me ba mo ho no no kwa na mi bi kama se oh di ba ma na free mu ta na fi mu da oh na yi mi ni mi sika ba ko so na ti ono so mi ku so afi mu oh ono no je fi mu no 2 weeks ena mi so mi je fi mu oh nti ono kwa ka se me ba ni na ma je ni de ma no ni so ntini nante ni kwa na mi ya ka mi kuta po man so ni na mi ya ka na mi kuta ale na me ka chema ni sabochi ena mi sabochi se we get ba nti da mi ba ya na ma na tumu mu bia nti me ka che black asie bi na o no okay ena o si we di ena mi so o ma me ka che o mo no bi a manchi anya hwe ena me ba enti da na ye che kunafo ade no eda na ye che kunafo ade no da na o bai me ba cho ai unya bi mi nya bi okay yo mate nti nya me nka mo pa ni ba futu a mo de ma ni mema no yo munya futu pa fa ma mema na mema di bitimod mate mama mema ni bitimod pa acha ko ya nya me nka onka wo so we da se ye mfa trimoden entina ho e de trimoden tina ho a ebe ha dwene wa osu do obi na fe wo bo na trimoden ye mfa mienu bi na hello good afternoon me pa cho me nia be ma be na machia ni SOMPA AKOSUA ayo ma mi tie we ye bo aware ye ho enkomo na ye boyi ma me woni ni na no eti ashasi o ashasi enu na de sa nsensam no ede ba ye o look a we hu oba no agene ne be ka che o se ne ho ya wo fe ne ho o fe o ye sei nti na agene na fa that is mine area next one e call no wa frɛ no wo frɛ na mu gina ho na mo to ansɛm a mo exchange telephone number eno ne ade eno ne talk na mo wia na mo ntɛm titia that question we obie nisa no ho question ba ko obie nisa no ho ye need u isa ho sɛ oba ya me frɛ ni ana be ma me ko ni nke ko tie ni o kan ni hia no for dien obie nisa no ho sa asɛm no sɛ wotina si na obi sa nka na me ko ma dia na me ko yese na me hie ewura ya ma frɛ ni ana brand ni frɛ me ya me ko tie ya exchange telephone number ni hia no for dien
And no one thing here. Not last, Akono Yemua. Ni wa muye bitu yesina. Na so doni ba love and answer like. Ni na your 4-letter word. Eba ansana. What nasi. Na mudi nkomo na ekoba ni zinano. Afu ya kwa kudru your friend trust. A honu sunu. Nya yeke mustedi mu na muhu. But ne mani mana ya fano. Media me matrawo. Yeshia won nenu. Aye di telephone number exchange ni ye ginwa. Any 1 week, 2 weeks. The next one year them. Inti muko na muko yesa adi ni zia. SOMPA FM. Jitu obefeni yonko subani. Anana titinem. Netre se yenko nkuwa na muwo. Inti anusu na kwaya nata akwala edu koko piye mu ba. Na kwaya another program. Inti misremi ni anumu na omu bano. Mina nanum nimi wofa atifu ni se. Ushi oba no. Ana be mano. Na mudi nkomo na muwie na mu komo exchange telephone number ja. Bisa onwu se ni hiano for dien. Ni hiano for dien. Enu ene haye sisiano. Ena mama ni 50, na mama ni 100, na mama ni 200. Nti ese metenika wo kwasia. Mema no wo ya kwasia. Te wuhi mu ni ayina no. Mama edite. Mami nka temba konjiro. Na me di mami. For no si mami. Ni ye Vodafone eduma ni esisi towers. The whole country. You could do 1.5 years work Kumasi. 209. Nishia Gary work Kumasi na mini di nkomo. Mami winning every month we are not saying niska. Winning year me no me friend is ura. Brami enye bibi. Eye 2012. Me na me kachiro. Me ko ahutire ya me wa hayo ni Ghana sisia. Me danka ono seni sika ma me bichi aye. When ya sitina no na yefan because me shia no na no ho yefa ni aye me bisa me ho se ni hia no for den. Na me ni shia so ni edin ko wa me se urade nti na wo kama dem. I want to know. That no eni ho nti me pa mo chew. Mumi enshia sa ni enya butre. Enanu e wo hotel bia o enko ba bia. Yeso wo we any time bia e wo ho. Matias yensu ye da sepa SOMPA KASOA mi se ebre na ye binti apam yemfa ensi ha wie MWHO asem ye obi asem ya bedi abrabo mu nkomo akono a eya yesi ateko nti obi amfa ne kwan no abrewatia wasem watwato na yenu abema apam so mfa ne die twato mai ma me di twato nyina ene se awade no ne kwan awade na ya adwuma nso so ewo ho nti no yenhwe na yentoto niyema yie yetoto niyema ya no matter how hard awade no asetena no eyede maye no yebetimi ama no ayemre na yetimi atoato niyema ma bibia nso etimi akoye nti no awade eye school yenhwe na yensu ade wo mu eye na bibia enkoye na unua maso fire century o UK odina woda yemana wodapa onyankopon koso enhira no ma no kwatenti SOMPA FM apomuden ewo mu na ontimi emma ne ho bambo no so enyina pi emfa emma ye done pa mame apam mame tietia abrewa SOMPA won kransa wasemenchia wo ma no na awiei no ya aware asem ne ye kan nyampana twen enti ye fire bibi yire ana ye fire bibi kunu yire no be ma wasede emfa ho ne oba ne nisuru ne ban ya obehu a enye ewo so yire no wo yire sa suban no na mpie mpo na obi enhunu ena wo nso oba na waware de efre ne kunu no su ne ban na ohu se enye epia bonten ye nim guase na yese okun sa suban no enti kwan ben so na abefa kunu no eno na ye yire ne kunu no enti gise ye nyina ye yire na yaku de enye no efri ya brabom na yanka momu saade a ene yese tie bia na menene dasa ye bete sa ansem no wie
medase apam dada ena abrewati ase MkszBORH'Asem ye obi asem ne mode adesua amaye ye ni aso mo amofre madam roma ye bre no ayebe nyame yadoma Oheneyere etena se wo china wode nkomo na aka no ebeto aso yafrem yakosua goabo betimi yafrem yakosua nhira akosua tie SOMPA 106.5 FM akra ye so resu na Professor Kobla Abuchi na wode for God and country dwumadie no na wode beto aso e de amaye na yatimi ehunu ne ye be ya ebeboa ye amaye de yanamo nso etimi SCCE eti kosua tie SOMPA owie ya na hot bite kase bono na ye de ababa besomo yadamu nyina se amammo enitia adeshi pano trendy o SOMPA is trending and trending and trending. Trendy pa. It didn't know.